Tayiolo ajo ore iyiok kira irmaasai ore piining elukunya osufuria ning'oru irkeek loomotori amu etaa motori egira aitobiru. Mikiyiolo iyiok enkamu naishop isufuriani ejo apuo ajo peedou bei oondaiki. Amaa dii amu atoning'o duo MCAs ejo peeponikini ormushaara. Naning ilakitarini ejo peeponikini ormushaara. Naning wakulima ejo naning ildakitarini ejo peeponikini ormushaara, irmalimuni ejo peeponikini ormushaara. Kanyioo isho ormushaara lang kira wafugaji, kira laramatak? Kanyioo isho ormushaara lang kira wakulima? Ore ormushaara lang naa nena daiki. Medoyio bei oonkiri, medoyio bei enkurma amu ore lelo paek naa ninche kiremu iyiok. Kanyioo dii oshi piining eji ore osinkiri naa 1000. Naa ore osinkiri meramati, nemeremi osindano, nemishori olchani lenchuka, nemerei ilinga, nemishori shimbi, naa 1000 emiri osinkiri obo. Ore orkilo loonkiri eji neji 400. Kitejo taata bwana gavana ore peekiyieng inkishu ang tenewueji nikilepie bei oonkiri metaa 2000 orkilo. Ore oltung'ani lemidim ainyang'u neeku shauri yake. Entooponiki irmalimuni irmushaarani, entooponiki ildakitarini irmushaarani, entooponiki iltung'anak pookin le sirkali irmushaarani, entooponai sinye ormushaara lang amu ore ormushaara lang naa irpaek, ore ormushaara lang naa inkiri, ore ormushaara lang naa kule, ore ormushaara lang naa indaiki oomukuntani. Lazima peeponari. Aidipa taa ntokitin nalo aroi mukura lenkinyang'a sira naibor kata. Ng'eno, ourori.